Чаваш янри цере стысем хэне еврле парни хатерлеща. Чаваш церень кунитель всем республика картыне калаплаща. Кутелень милли ишпех жантата ошта палашма булать. Вероника Павлова, корреспондент Калазагдардать. Пахатері фабрика стызіне телендерме евар, анжақта түрлі районды маштырзем візіне чынны бекте тұтканлана. Хойзенде вешне аван бұрнышлана. Пұр муниципалитет хойын картыне хадерлене. Кашни бердадыге вырынды ела ергене палы вырынзене сонарлать. Тісліхрен уладырды тереш халық сен туслық негдартна. Кудырықра чавашсембе вырыссем иржезем келештірзе бұрынаща. Вырнарды тереш вара пере район гельбін балы белем етне. Пахатері фабрикара ішлеген Галина Григорьева хойде шавдырықрам булнебе эше тимле депченя. Евхамынде вырна райончен. Жембек хитре түрезегизе баны жембеде савынды мөр. Пире жембек пызык иш хушны жын. Савына пырдайынде, тұрыш сақтыва пырғайынде, үттізіне де кележесі шанап пыр. Халінде фабрика іштенезен бір тады кезене пірлештерзе чаваш енгартыне хадерлеші. Везене ядарлы машин болыжать. Самахмайына сайра узыгуращы. Республика гербне саспалы зене тада райончик кезене палыртма жеш. Ишне туза бітерні бәбірек, юлаш этап қыр манын район сене бірле сугындармалы. Машинба, стержу туза, бәдім херлі шипсембе раницы туза туғадып. Анастасия Андреевна тере урлы шубашкар дұрық некдартма жанна. Шакелеме туза бідерме икшір жері мұтласе еткерлі болны дет вол. Мургаш районинже ұстаба калашса тадылны бекех, адыла пір бегерешлене візем. Сөндер вырры Куславка районезінчі маштырзем вара юхан жыва урықла галыплана. Картырам кенеде алыбақ тірлестене Анастасия Андреева. Кунда анде терлерен сыхлав балы земінде, хевел балы, семье балы, кунда сурбан жинженде бұр, кебе жинженде, көске, жваш херарымын, кебе жинже көске бұлна бұл, херарымлыға сықлана, вот шав тереземде бұр кунда. Самахмай наци музейінче тірлене бір карту пранать. Анастасия пинде тоғыр жырвадыршичімі шулда хадерлене. Кешекші неде кунда вырындубе. Вуны кило тайган илемле ечу куйхенчері мұлттымы жынче, чеваш тіррін күнінче палаштарыш. Чеваш шейн каларамбали Вероника Павлова, Виктор Степанов.